Ungena ku gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nekite gikaro kia mwingi kenda kwigwa kuma kire mwingi kira baringe na thirikari yawe rumira kiriwiti na mbere. Gavana Kawira ugite mwaka juju akigina thirikari yawe kamurika mono mantu nejege kwagirithia rwangi rwa ugima kithomo na kinya ugendi na njira ya gwikira muthanga barabarene kenda kuthia ugendi. Oringi Kawira ugite kagitene gaka kambura na bangite kwanda mitingiri magana jairi kenda gukaria mito na kinya kweja na ngoge kirindu kimbithi barabakara gwa chiringi magana jatano ontuku mawira kirigia na chotariria. Nikiri misemano ya public participation kana wenda kari kurita maoni jao jegi into bira bakwenda bagitorwa thirikari ya county na arenga gavana wa Meru jawe Kawira Mwangaza ariongete wondi cio ithano cia bunge kia Buri na gutirimana na karibara na bo bonete kanya ga kurita maoni jao jegi mirandi ira bakwenda kithia gavana bagitira ndindugira gavana turithirie thoko ria ile ndostima na bioro kirinya kia gitware ni yako hospitali wingane utuongere daktari ejoke ngando dispenser anto bankando bakazo betana ndamwira anto bankando beja dispenser ya kireu ya mtu akakua atokamata netio kuma ya mongana weketa hizo teno jona kwetira nombo kabiro kanambaria uketa hizo teno koreae no tonya ana iba kore moi gweta ko kirinya kirara gwanto garuni keke nene na baba dithirwa barabara eu kiongera kwena nkando ara kwa bogunda tokamata ganto igo kwenda karabati ngurenda rojo totetherwa rokomba gukuchia gutonya thokone na thoko yetu kairiria yake etena to change tukwenda to oski twekirwa ndene na tucoke turugurirwe thoko na tutena kioro na gintu kia tukwenda gwetia thai to bainyo twe ikirinya gyo kamate anto beto bakawa Gavana Kawira Mwangaza akere misemanio na eu na ugite agatigira kuriunga wondi cionthe kaunti ya Meru kagita kiumia kimwe na kuthikira maoni jakari akiwa gukurukira kigena kia mwaka juju agategera ugima bwa mwiri kithomo na kwagirithia tubarabara twa matura tuthuki nkurukia kithimi arabange kabareta ira mwananchi maendeleo muchungu augire there is nothing for us without us barabangi kaba ikaigwa maendeleo oyoka ngabana wetu kakwiya kabwithia muchemanio ya yura machibu ya bwitha cia nturene lo itukoro na ngabana onge yoyo no mwankambe yake babwe twiganwe kenda tutiga ite biashara cia maendeleo maratasine twaranirie twetekanirie ura twetete na nata tugwiri kuthithia ngete ndi gavana wenu ngeta ki ward 46 ndene antuko 10 kenda ntigira guti wandi ntireta mbigwa maoni ya tongeria nyatire milioni cietu kirua na reward cia ambassador mbere ma twetekaniria antu akana kona ngiri imwe kana ikone ngiri 10 milioni ingi ithatu turienda gwikia gitu barabara twa county turatwempanga ene ya health kwena purchase of incinerator and a tank kirua health facility bugwetekeria ndene ya health kwena fencing nkando dispensary nkuruki gavana Kawira Mwangaza ariwa kagita gakambura itete na mbere thirikari yawe nijete na mubango jwa kwagirithia riera na njira ya kwanda miti nkurukia ngiri magana jairi ja kaunti ya Meru na gukiria mbeu mbithi na njira ya kubango gia kwanda miti iu bakira gwa ciringi magana jatano ntuku kia miti ngiri magana jairi na mitiji itubanganite tuuga ontura na ala miti kando ino ana bau bakari to bakumianda na mwana akarewa shilingi magana 500 skuru ile ya kuyaja nonka boka mbele ngira tumba kuongera lakini tuena metone de secondary school tuena Kinyanjera primary tuena Kamuketha Nkando primary Mbinyu Barikoi Marinya secondary Kirwa secondary Munanda primary na tunisene turi miundene yao ihongwa kanisa yake wala kalini kwao na no kwandwe miti kwa thirikari kwa ni banganetie tutigira mbureje ikiuga yathira twena nkuruki ya mete ngiri magana jairi nkiripotera Weru Juma kuma kanisa na JLD kirwa gicigono kia Buri
mbeta mawira keri gia